Pini laki adet nali tum stame chini ko 10 October 2025 lo. Lapen kopia these ni li la adet bang nali tum panang ke than ma pulo tangti pini arni laki ADRE lapen SLPRB mate Assam Police la so avereng warsai Arizal labang ke pini pi ponik po mate paklang ponik po la si ko ana porsi labang so Rizal kipi mate ka paklang ponjima lapen ko son se Rizal ka chelang ning jima Ethetini update nali tumhan la so video long nang than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel na anta subscribe kelang pula subscribe ikon la pen video nali tum share ponikon nande non pathek pen Assam Police la pen la ADRE grade 3 avering warsai Arizal apu thakle ethetini alam lang polonang la pen che than polonang Pini laki hini result piponik po isi bangke state level police recruitment board lapen isi bangke ADRE mate Assam direct recruitment grade 3 atum pini result bangke paklang ponik po nasino la so result apu thagle dai son soni alam lang polona lapen che than polona na tum da theklong ji office of the chairman state level police recruitment board Assam Rehabari Guwahati pensi labang so notice tame paklang ponik lo la so notice labang ke kapiklang pon 7 October 2025 berni si paklang lo la pen la so notice long ke tok pon son tala son lo the final result of the below mentioned recruitment will be uploaded on 10 October at 11:30 a.m. on the website of SLPRB www.slprbassam.in and concerned departments la se la state level police recruitment board along ki jogdun an abang phu abang phitum staff afan stami berta ke melo la sil anar reading pen kachong hongpon la sipini arni labang ke result piponik po result ki pg apor labang ke pini anar lo 11:30 am pensi result bang ki pipon cheng ponik po result chilang ningji adim labang ke na tumla online le chilang ekta chok ji online ke lang ya website la bang so video description ba comment box along nali tum link long ekji la state level police recruitment board a result ke lang ji afan la bang ke kali pol de non nali tum la screen along ke thek pon long bom la so website la bang ke nali tum tok ek das time chok ji la ben Assam state level police recruitment board mate SLPRB ahin pen copy pi tum sidak result ki pi ponjima labang kela sonno 144 post of sub inspector UB in Assam police lo lapen a number 2 along dolang 7 post of sub inspector of police communication in APRO lapen a number 3 long bangke 51 post of sub inspector AB for Assam commando battalions lapen 4 along 1 post of assistant deputy controller civil defense junior under DGCD and CGHG Assam lapen B category long labangke 164 posts of constable AB for Assam commando battalions lapen C category long bangke cook labangke 22 lapen barber 12 lason thatak water carrier 3 lapen dhobi 11 clover 2 in Assam police lapen cook afandak puthot 7 water carrier 24 dhobi 13 barber 2 electrician 2 lapen plumber 1 lapen mason 1 tailor 3 for Assam commando battalions lapen dotlang cook 44 water carrier 12 lapen dhobi 23 barber 10 lapen clover 15 under DGCD lapen CGHG Assam along lo lapen dotlang number C category 2 along bangke 30 posts of safai karamchari in Assam police lapen 2 posts of safai karamchari in Assam commando battalions laso department lapen number 2 posts of safai karamchari under prison department lapen 3 posts of sweeper under directorate of forensic science laso nathak C category 3 along bangke 10 posts of cook SDRF lapen under fire and emergency service lahaya result bangke pinyarni si long ponik po lasenali tum komama si ki jogdun ma jogje ma la police along labang ke mate SLPRB along komama si jogma jogje ma nali tum labang so video comment box along tok pen than pechini tha laben puthot non hala area puthak stami ison sonia result puthak dak chethan polona nili pathek pen than pechini pon to ikpo
Putar screen along nalitum tek ponlongji nilidak ADRE grade 3 result adet deadline nang than ponji gali nalitum dag adet bang tek ponlong thaipo copy paste det mala bang kela sonlo ADRE grade 3 atum lake piniar nilo lata at 11 malam silata klang ponik po result bangke ADRE grade 3 10 October 10 lason attack ADRE grade 4 atuma bangke laso chiklo malos tami alatum bangke 15 ani siklang ikpo October 15 lapen health department atum our engwar sai mate health department anat our engwar sai result la bangke October 12 si paklang ponik po lapen elementary graduate lapen postgraduate teachers atum la bangke October 15 pen October 20 lasomolam si alang litum result bandak pi ponik po lapen sub inspector fire service la bangke piniar nilo nili amota na tanik lo lata 10 October lo piniar nilo lapen ABUB constable by October subject to the Guwahati High Court clearness labangga pi pon igalo niliamu nang than pechini pon iglo ABUB constable result labangka piniar ni masi nalitum long pon ikpo gasi ADRE grade 3 along kumama tumsi kizok dunma jogje manalitum lata than pechini gon lapen ABUB constable along stami kumama tumsi kizok dunma lata nalitum comment box along tokpen than pechini gon lapen ADRE result koson si kilang nengchima la so puthak stami nili link bangke na so video comment along stami tok pin kuri galo nalitum hola so dim beri klegon direct nalitum hodak application number bate nalitum la registration number live and stami nalitum lang melo lapen SLPRB links tame mate result ke lain fans tame ABUB labangso result ke lain fans tame nili lata laso video comment box along tame pin kori gelo la hini link nali tum long ponik po la hini link long berlo pol nali tum direct result labang ke nali tum chelang dampit melo la senali tum video share ikta karbeng long oras tame pachini nang pen palang nang lapen la sonson update mate la sonson update nali tum kilang long versi fan pura la so YouTube channel labang ke nali tum kaching hon pen subscribe ikon la si pinya video bangkel online ton ponik nang domi thak mi kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilang ara do ana fans tami nilihin pen kardom